twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, mutwumvira ahantu hagiye hatandukanye mu mpande enye z'igihugu, ubwo ndavuga mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Nanone ntitwirengagize ko hari abantu batwumva baherereye hanze y'igihugu, abo bantu nabo turabasuhuje, biyumvemo ikaze. Kuri uyu munsi rero ishyano ryaguye ubwo M23 yari ihanganye na Wazalendo, haje kugaragara inzoka nini cyane. Mu bayibonye bavugaga ko yapimaga metero zigera muri 12. Iyi nzoka rero M23 ndetse na Wazalendo byafatanyije kuyirwanya, gusa ntago byari byoroshye. Kuri ubu ngubu biravugwa ko iyi nzoka nubwo batayishe yamaze kuva mu bice yari irimo, bakomeje kuba bayikurikirana. Hari byinshi rero iyi nzoka yagiye yangiriza, hari benshi mu bayobozi bakomeye yagiye yangiriza. Ibyo byose ngiye kuba nabikubwira. Niba uri musha hano kwica, ndagira ngo ubanze ukande ku nzogera, ukore subscribe, ubundi wibuke gukora like, ukore share ndetse na comment uyishireho, kugira ngo tujye tubana imbere mu mirongo imirwanire yo muri Kongo yose tuyimenye, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye abera mu isi ya none. Ni ukuvuga ngo mu isi dutuye, ayo makuru yose ni hano uyakura. Kuri ubu ngubu rero iyi ni inkuru nca ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko nta bantu benshi iyi nkuru barayakira, usibye ibinyamakuru bigera muri 5 nabonye byamaze kwandika iyi nkuru, naho ibindi binyamakuru rwose ntabwo birayandika. Iyi ni inkuru bwa mbere na mbere uyisanze hano, niyo mpamvu ngira ngo ukore subscribe kugira ngo tuze guhuriza hamwe ibitekerezo. Ubwo rero M23 yagwanaga na Wazalendo, bahuye n'iyi nzoka mu bisa nk'ibitunguranye cyane, yabatatse iza kwangiriza abajenerali 2 bo muri M23, ndetse ntibyari bihagije kuko iyi nzoka yaje kuba yangiriza abasirikari 120 bo mu mutwe wa Wazalendo. Uyu ni umutwe ufatanyije na leta iharanira demokarasi ya Kongo. ni ukuvuga ngo iyi Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yaje kuba itakaza abo basirikari, kubera ko Wazalendo igwana ku ruhande rwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Mu bijyanye n'abasirikari rero, M23 yamaze kuba yatakaza abasirikari barenga 70 bahitanwe n'iyi nzoka. Murabona ko rero hari hejuru inzoka yaje kuba yisararanga, irazamuka ihanura indege ya Wazalendo. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko iyi nzoka yatumye haba agahenge k'imirwano, kubera ko bagiye gufatanya mu kuba bayihiga. Ni inzoka bivugwa ko mu minota 2 ishobora kuba irimbuye agace gatuwe n'abantu 1000. Ni ukuvuga ngo ni inzoka nini cyane mu bunini, ni inzoka ityaye kandi y'ubukana. Ni ukuvuga ngo iyi nzoka iri muri Kongo bavuga ko ariyo nzoka ya mbere nini yaba yarigeze kubaho, kubera uburyo ki irya abantu ndetse igashwanyaguza n'ibintu. Ni inzoka ikomeye ifite uruhu rumeze nk'urutare, kubera ko bagerageje kuyirasa amabombe cyangwa se ibifaru bigiye bitandukanye, gusa ntabwo ibyo byari iby'ubusa, kubera ko nta kintu byatanze. M23 yaje kuba itangaza yuko ibi yabiboneye inyungu, kubera ko byayihaye amahirwe yo kuba yakomeza ifite agace bari bagiye kuyitwara, kubera ko ubwo imirwano yari irimbanije M23 yari isa nkaho iri gutsindwa, ariko nyuma y'ibi ngibi M23 yaje kuba yigarurira aka gace, irongera irakisubiza. Reka rero iby'inzoka tubisubikire hano, nibutsa abantu bakoze subscribe ko bagomba gukanda ku nzogera, maze nuko rero tukazahura no mu izindi nkuru zigiye zitandukanye.
njyewe nitwa The Brown kuri mikoro, ndagira ngo abantu twabanye nabo basige komenti maze turusheho kuzamura channel yacu ariyo yanyu, dukomeze kuryoherwa n'amakuru. Murakoze.